Dragi moji trkačice i trkači, lijepo vas pozdravljam sa sunčanog Jaruna. U tijeku je pripremni period za naš noćni cener, tako da se nadam da ste nabrusili svoje nogice i spremate se za ovu divnu, ludu večer. Da ne bi zaboravili i one 4 startne zone o kojima smo pričali prošli put, jel? Nadam se da ste ih dobro usvojili. Uz sve bitne informacije koje sam vam donio u zadnjih 2 videa, donosim vam i nove dvije. A te dvije novosti su da imamo područje zabrane zadržavanja koje se proteže od finiša 10-ak metara, tako da se nemojte zadržavati u tom dijelu. Samo pokupite svoju medaljicu, neka vam je objese oko vrata i tek onda slijedi ono fotkanje, naslikavanje, grljenje, ljubljenje. Jel? A druga bitna novost je ta da smo svu kompletnu okrepu, znači vodicu, mandarinice, izotonik i možda koju žesticu, ako je kome pobjeglo, stavili sa gornje strane trga, znači ispred Kraš Cafea. Tako da nakon finiša dobivate svoju medalju, ali da bi dobili cugu morate prošetati jedno 50 metara dalje. Kao što je to slučaj na svim velikim manifestacijama, kao što je Ljubljanski maraton. Nadam se da ste polovili ove upute i vidimo se ekipa uskoro na noćnom ceneru. Lijepi pozdrav svima, bok!